Zdaj vidi po 2 letih spet v Logarski. O ja. Končno si je biznismen vzel cajt. In kot vedno je začinil jutro s tem, da je pozabil rokavice. Hvala Bogu sem jaz vzel dvojne, kar pomeni, da imamo vsak ene. Juhej. Nimaš kaj. Včeraj sem soliral vetrne police v Radhi, je bilo zapikat vsaj malo, tako da bomo videla, kakve so razmere. Evo, tule gre vzhodna. Evo, razmera zaenkrat kaže, videti nekaj bo pa pikala. Naj biti vrhunski. Ja, jaz upam, da imaš prav. Jaz sem na štartu prvega cuga. Vetrovne razmere so kar, no. Ga kar piha. Pršni plazi, ki se skozi sipajo dol. Tako da, ker je bolj tehnično za potulati, je kar fajn, ti nosi sneg. Stari, kaj se res lepo tako. Ima nora. Mislim, da tudi moj prisilni dopust, kljub mojim klicom, kar v redu. Ok, pičim. Ne imaš? Imam. Pasa. Juhuhu.
Pizda, kak razgled imamo. Ti si pa fucking. Uživaš? Uživaš? Stari, nore. Nora. Dejanski, fajn razmere. Super, za piknik, tako smo rekli. Ja, Pa še razgled imamo. pa še razgled imamo. Svetovno. Poglej to. Res imamo dober razgled, ja. Nekako dela. Se kar zasuje, a? To še dihat ne moreš. Kaj boš rekel? Kako je tole vščado. Ker v redu je. Malo manj snega po buči. Drugače Reče pa pa. uživaj. Solid. Zdaj smo pa res bolj pri zadnjih cugeh. Bomo šla levo. Približujemo se vrhu. Razmere so zares top.
Привет, а? Старый. Стопом ачистурський хліб. Давиться махає. Главнім, файнця мама. Єдина створка є, вітер переспиха на пасматер. Іху-ху!